Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Ljudi moji, danas obrađujemo temu fudbalski klub TSC je srpski Leicester. Tako da, ako vas zanima ova tema i ako nemate šta pametnije da radite, neće dugo da traje video, tako da možete da ostanete i da uživate. Idemo. Znači ljudi moji, tema videa je da TSC mnogo posjeća na Leicester iz sezone 2016. Znači, Leicester je iz nižih rangova ušao u sezoni 2016 na 15. u Premier ligu, prvu ligu znači Engleske, i oni su osvojili tu ligu 17. maja. Oni su pobjeđivali najbolje ekipe i stvarno svi su se divili njima, pravili su pjesme o njima, znači njima je cijena nenormalno skočila. Mene baš to posjeća na TSC. Znači TSC je trenutno na 3. poziciji. Ušli su u Ligu Evrope i stvarno su to jest priliku za kvalifikacije. TSC, znači ljudi moji, ako niste upoznati, osnovan je 1913. godine, što je 107 godina. A evo da neku istoriju prethodnih godina, 2018. na 19. osvajaju prvu ligu Srbije i ulaze u Super ligu. Oni su znači sad dalje, oni su 1913. takmičili se u Mađarskoj ligi, tu su osvojili drugu poziciju i onda su posle prešli u Srpske lige. Trenutno su znači treći na tabeli sa 59 bodova i imaju znači potencijala, ne mogu baš, mislim da mogu najviše da zadrže treće mjesto. Znači imaju odlične napadače, Nenada Lukića koji su na vrhu i Silađi Vladimir sa 16 golova. Njihov najvredniji igrač je Nenad Lukić sa 800.000 eura vrijednost, znači to trener im je Zoltan Slavo. Što je još jedna zanimljiva činjenica, nemaju poraz na svom stadionu, prave novi stadion, kapacitet 4000 gledalaca, 2021. godine se završava, imaju fantastična, znači mlada pojačanja. Doveli su Damjana Dostanića, više u videu koji ću da napravimo u narednim danima. Akademiju imaju, znači fudbalsku, što razvijaju mlade igrače. Stvarno, to su sve meni nekako baš drag klub, volim da gledam njihove utakmice, naravno kad stignem, i stvarno mislim da ću pored Crvene zvezde navijati za njih, naravno naredne sezone u Super ligi, a što se tiče kada budu kvalifikacije, naravno da ću navijati za sve srpske klubove. Znači ljudi moji, u suštini to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, obavezno bacite like, preplatite se na moj kanal, mnogo mi značilo, i zapratite me na Instagramu @Kušlaković. Ljudi moji, da naravno klipam veliki pozdrav.